Velike, srednje ili male porcije, koje su bolje? Odgovor je jednostavan. Sve ovisi o tome što je jelo. Saznajte sve dostupne mogućnosti u našem najnovijem i najboljem izazovu. Hrana, hrana, hrana. Dolazi ovamo. Uzet ću vilicu i također probati. Gdje je sve nestalo? U redu, nije velika stvar. Samo ću maknuti ovaj prljavi tanjur s puta. Što kažeš na veću porciju? O ne, zaboravio sam umak. Mislim da mu nije trebao nijedan. Mijau. Dajte mi tanjur, moji gladni zečići. Ova zdjela sigurno će biti dovoljna za sve, uključujući i mene. Opet prazno? To je to. Mislim da svi trebate ponovno proći kroz izazov. Mogu to organizirati. Sretno svima! Jupi! Dobio sam najbolju kartu, baš kakvu sam htio. Zaglavio sam na prisilnoj dijeti. Pretpostavljam. Nije veliko, nije malo. Moglo bi biti bolje, moglo bi biti gore. A sad na hranu. Ovo je za tebe, Tede, Suzije i mini burger za Lili. Dugo sam i naporno radila na ovome, pa se nadam da ćete svi uživati. Pričekaj trenutak, Ted. Mislim da trebamo malo prorijediti tvoj burger. Uh-oh. Učini to malo zdravijim. I isto ponavljam za ostale porcije. To je puno bolje. Burgeri s cvjetačom, ovo je zločin protiv hrane. Fuj, to je grozno. Gledaj, Emma, au, ovdje nas tjeraš da patimo. Pojest ću svoj u jednom brzom zalogaju. Sjajno napravljeno. Ne znam o čemu se vas dvoje žalite. Fino je. Oh, zar nisi ti najslađi? Ispričajte me samo na trenutak. Kamo ideš? Uh-oh. Jesi li stvarno išao kopati po smeću, Tede? Super, opet sam dobio veliku porciju. Nismo ovo zamijenili? Nije u redu. Samo pogledaj što imam za tebe ovaj put. Sviđa ti se? Naravno, beskonačna količina Oreo keksa. Ma daj, nije beskonačno, a ja gledam na manje od jednog. Neka to bude pola-pola. Još uvijek ukusno koliko može biti, ali jednostavno je tako malo. Lili, samo budi zahvalna za ono što imaš. Ja nisam sretan zbog ovog mlijeka uopće. Ima tendenciju uznemirit mi želudac. Ali ako ga zamijenim za Coca-Colu, onda ću biti sretan kao školjka. Vjerovali ili ne, ova dva okusa savršeno se slažu, iskreno. Ne znam za sve to, ja više volim klasičnu kombinaciju. I spremna sam jesti ove kekse bez kraja. Lili, makni ruke od moje zdjele. Kutlača je savršeni alat za porcije ove veličine. To je kao neka super slatka žitarica koja pliva u kremastom mlijeku. Oh, to je za umrijeti.
Skuhala sam još nešto ukusno za vas sve, ali prvo karte. Konačno, barem malo poboljšanje. O, dobra ga, velika porcija. Ne znam, vidim da si spreman početi, a hrana je također spremna. Obične rezance. Nisam čak ni toliko gladan. Kako jadno. Daj mi Suzijen, ona ga ne želi. I ovo je tvoje, Lili. Pa, ovo je sasvim u redu. Ne zaboravi na umak. Hvala, obožavam ovo. Da, hvala. Kažem da počnemo. Treba dodati puno kečapa. Pa, ići ću na mješavinu. Možda nemam puno tjestenine, ali to me neće zaustaviti. Razboljet ćeš se. Ne, neću. Radim to stalno. Vidjet ćeš. Kako grozno! Ne mogu ga gledat kako to jede. Onda se fokusiraj na svoje jelo, kao ja. Oh. Da, nisam siguran da je slijediti tvoj primjer dobra ideja. Bez brige. Sigurna sam da to mogu popraviti. O ne, upravo sam sve pogoršala. Kakva zbrkana besi. Sve mrlje u ovoj kući su zbog tebe, Lili. Koga briga zbog prosutog kečapa? To je ništa u usporedbi s onim što moram učiniti. Njam. Sigurno se predomislila. Ne mogu se sjetiti kada sam zadnji put jela tjesteninu. Mogu li dobiti još? Jadna djevojka, nije znala koliko je gladna. Želim hranu. Želim hranu. Kako si uvijek tako gladna? Smiri se. Oprosti, nisam mogla zadržati. Mislim da ti nešto za jačanje imuniteta treba. Pogledaj karte, ja ću to pripremiti. Opet! Ali ja to ne želim. Srednje, uzet ću. Vidiš, vratili smo se na stari način. Sjajno, sad da jedemo. Evo Suzije. Čekaj češnjak. Naravno, osjećat ćeš se bolje. Sve je ovo Suzina krivnja. Zašto si morala kihnuti? Samo zbog toga sad moramo žvakati odvratan, ljut, vruć češnjak. Lili, činiš me nervoznim. O, imat ću loš zadah. Neću to jesti. Prestani s pregovaranjem. Znam kako to riješiti. Samo ću staviti komade u staklenku i čvrsto zavrnuti poklopac. I onda sve dobro protresti. Mislim da ju je možda izgubila. Vi ste stvarno neupućeni. Ovo je najlakši, najbrži način za guljenje češnjaka. A sad ću probati jedan komadić. Oh. Misli li ona da je ljuštenje čini ukusnijom? Tko se to prikrada? To je vampir. Što je taj miris? Ah, češnjak.
Ne bi mogao pojesti ni zalogaj više. Sit sam. I ja, što je s dezertom? O, mislim da dobivam novu energiju. Samo ću dodat malo nečega što svi vole. To izgleda nevjerojatno. Držite, to je za mene vas trojica. Bok, ništa za nas. Tako nepristojno. Ukusni izazovi za tradiciju prate ukusne greške. Možda nisu bile najbolje snimke, ali to ih ne čini ništa manje smiješnima. Ako vam se svidio naš video, ne zaboravite nam dati palac gore i pretplatite se na naš kanal. Za uzvrat, donijet ćemo još mnogo sjajnih videa.